Телейлі ажалы шудалыгынже Чувашинре пілдершіде пызык іш пучнума ертереші. Чуваш Республикин ялғыжылық министерстведе ялды телейлі ажалық конкурс елгелеме балардать. Кыжал выл икеміш худ иртмелі. Пулдарулық тубыжывне Чувашинре ажазачысыне шкулзыне шүреген шыбырлансыне ихравлайшы. Кыжал номинациясен шучу юзет, ымырду ялда чылайхизем аграслёдан пірлешулі пайы шайынчы ирдет. Чувашинре шүдес шула экология халаланы май, ща конкурс уйрымах пілдерішлі. Чуваш Республикин ялхужалық министрі Сергей Артамонов палыртнадырых конкурсын төптелеве, ялды пурны шенчен шамры кырура шөнен лану ергелесі. Пызы хуларагына мар, кунда да пағалықлы бөлі илме, кирлі специалист пулматада шидене дума май буры шенчен онланзай үсме пылжасы. Ялмодыне яланах адаландармалла. Кетвал. Тюрезен ешенче Чуваш Республикин хирарымзен канажын пайдажызем, агрария университетчен хастарызем, веренютада ялхужалық министерствезен ещенезем, агропромышленность тыдыменче вайхураганзем болеш. Палыртмаллах пөлдершак конкурса пыря, шичи бенетлі эшер забана. Икемеш тапхыра тюрезем, иге бен ытлара хыжынчен, шендерюжезене вундывада номинация безуйлаза еліне. Кыжалхе юбау ехечен, пур муниципалитет рада округ шайынчы конкурсыр терме ежынна. Ондан вара республика шайынчы шендерюжезене суйлеш. Шакнашкал шиденеген ерова піртеве бухаган омырдузем, ялзумне үстерме пулышаса шанаще ергележезем. Республика Галарым Вали, Мария Шагарова, Милена Алексеева, Бахтияр Велиев.